Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, ndabaramukije cyane nizera ko mumeze neza aho muri hose. Kuri uyu munsi tugiye gukora igisa n'igice cya kabiri cy'ikiganiro twari twakoze ubushize kuri geopolitique. Ahanga twaba tugiye kurebera hamwe ibihugu byabashije kungukira muri ibi bibazo biri ku isi, intambara muri Ukraine yageze muri Gaza. Twarabibonye ibihugu byari bisanzwe biri mu kwaha kw'abafaransa bibasha kwibohora abafaransa, akaba ari revolution ikomeje ku mugabane wa Afrika. Ikindi kandi twabonye ibihugu byabashije guharanira inyungu zabyo, cyangwa se abaperezida b'abanyabwenge babashije guharanira inyungu z'ibihugu byabo. Ibyo nibyo tugiye kuganira ahangaha muri podcast. Yes, ni Waka Waka podcast rero. Nanabibutsa ko KDB badufitiye ibinyobwa byiza cyane, badufitiye ama whisky, ama gin, ama wine meza cyane n'amavodka meza cyane. Nkaba nagukangurira kuzajya uhitamo icupa rya KDB. Bafite wine z'amaritiro atatu, ikarito y'amaritiro atatu, ukagenda ugatereka mu rugo ukaryoherwa, kandi igura amafaranga make. Hitamo KDB uhesha agaciro amafaranga yawe. Yes, rero nkuko mwabibonye intambara yo muri Ukraine twabiganiriyeho, tuganira ku bihano, uburyo ibihugu byaviriye inda imwe Uburusiya bigahana Uburusiya byihanukiriye. Twarabiganiriye mu kiganiro cy'ubushize, utaracyumvishe yajya ku kiganiro kibanziriza iki ngiki. Ubu rero tugiye kuganira kuri ku baperezida cyangwa se ibihugu byabashije kungukira muri ibi bintu byabaye ku isi bivanaho ubudahangarwa bw'abanyamerika. Tugiye guhera hehe? Tugiye guhera kuri iyi ntambara yo muri Ukraine, kubera ko niyo ntambara yaje isi igasa naho isubiye mu ntambara y'ubutita, aho muri UN batoreshaga ibihugu, ukaba uri ku ruhande urunguru cyangwa se ruriya, ukaba ku ruhande rw'abanyamerika cyangwa se ku ruhande rw'abarusiya. Hakaba n'ibihugu byagiye byifata aho ngaho. Rero mu kwifata kw'ibihugu niho hazamo abaperezida b'abanyabwenge, cyangwa se abantu babashije kungukira muri ibihugu byabashije kungukira muri iyi ntambara ya Ukraine no kurwanira ibihugu bibakurikira, kubera ko urumva nk'Uburusiya n'abanyamerika hahise hazamo competition, ni bande baza ku ruhande rwacu, ni bande bajya ku ruhande rwa bariya. Ni ukuvuga ngo niba ukorana n'abanyamerika, uri muri systeme y'abanyamerika, uraza gushyigikira abanyamerika, cyangwa se ujye ku ruhande rw'abarusiya. Kandi niba ugiye kuri uru ruhande ukagenda wese, ni ukuvuga ngo inyungu zituruka hariya zose urazihagaritse, nyine ni ukuvuga ngo ugiye kuri uru ruhande. Ibyo rero twarabibonye, hari ibihugu byatoye ku ruhande rw'abanyamerika byamagana abarusiya, binashyiramo n'imbaraga cyane. Hakaba n'ibihugu byatanze n'inkunga nyinshi cyane, hakaba ibihugu byifashe, hakaba n'ibihugu byatoye bishyigikiye Uburusiya. Ahangaha rero ngiye guhera cyane ku gihugu cya Turkey. Iki ni igihugu gitangaje cyane, kubera ko ni igihugu kiba muri NATO, ariko akaba ari igihugu kitigeze cyifatanya n'abanyaburayi ubwo batoraga ibihano byo guhana Uburusiya. Abangaba ntabwo bigeze bajya muri ibi bihano. Akaba ari igihugu kigikorana ubucuruzi n'Uburusiya, ndetse bikaba byaragezaho intambara ikomera. Ibihugu bya NATO bikajya bibona ko igihugu cya Turkey ari cyo gishobora kuba umuhuza muri iki kibazo cya Ukraine, kubera ko Turkey yagumye ku mpande zombi. Turkey yatangaga drone muri Ukraine, izi drone zabo bita Bayraktar zagoye cyane Abarusiya, ariko ikagaruka igacuruzanya n'Abarusiya, ikagaruka ikadiringana n'Abarusiya mu zindi diru. Murabizi imishyikirano yagiye ibaho yose ihuza Ukraine n'Abarusiya yagiye igirwamo uruhare na Erdogan w'abanyaturukiya. Tuvuye noneho kuri icyo ngicyo cy'uko inyungu ze z'ubucuruzi zitigeze zihungabana, mu gihe ibihugu byose by'Uburayi byagize ikibazo cya gaze, bikagira ikibazo, bakagira inflation kubera ubukungu bwagiye bumanuka kubera ibintu byavaga mu Burusiya, babuze ibindi bituruka mu yindi migabane cyangwa se biva ahandi hantu byakavaringa, ku buryo ubukungu bukomeza kugenda neza. Ibi rero ntabwo byabaye kuri Erdogan wa Turkey. Uyu Erdogan rero mukaba mubyibuka ko mbere y'intambara ya Ukraine higeze kubaho saga abanyaturukiya bahanura indege y'Abarusiya. Akaba ari ikibazo cyari gikomeye hagati y'Uburusiya na Turkey, ariko kuva ikibazo cya Ukraine cyatangira, Abarusiya babaye nkaho bibagiwe cya kibazo cyari gihari bari bafitanye cy'uko abanyaturukiya bahanuye indege y'Abarusiya. None kubera ko Abarusiya bari bakeneye Erdogan arongera
akoresha ipiyo y'uko akenewe inyungu za Taki ziguma hejuru, yongera sayininga amakontrakt n'Abarusiya. Ubu ngubu bari kubaka inkombo ya gaze igomba guca ahangaha muri Taki igahereza Uburayi. Mwumve namwe ibyo abanyaburayi barimo kwikorera. Iyo ngiyo akaba ari deal ikomeye cyane uyu Erdogan yakoze. Ikindi kintu nagaruka kuri uyu Erdogan, murabizi hari ibihugu byashakaga kujya muri NATO, kandi muri NATO kugira ngo ujyemo nuko ibihugu byose bitanga bivuga ngo iki gihugu nikinjiremo. So ibi bihugu byari byegereye Uburusiya nabyo byashakaga kujya muri NATO. Taki yasabye yuko impunzi zabo ziri muri ibyo bihugu, cyane cyane igihugu cya ndaza kucyandikaho hejuru, ndi kwanga kwibeshya, ariko Erdogan yasabye ko iki gihugu gitanga impunzi za politike zagihungiyemo. Icyo kiranga. Erdogan asaba kujya muri Union Européenne, ariko icyo gihe uburyo yabisabagamo ni menace, ni ukuvuga ngo muranshyira muri Union Européenne cyangwa se ibi bihugu ntabwo bizajyamo. Bashaka alternative. Ubu ngubu murabizi ko iki kibazo aho kigeze ni kuri F35, ubu nizo bamwemereye. Iki gihugu n'ubu ntikiremererwa kujya muri NATO kubera ko Erdogan ataratanga igihe cyose deal ziwe zitaracamo. Namwe murebye uburyo Taki iri muri NATO ikaba iri kurwanya Israel yivuye inyuma, iri na tayari kuba yatanga inkunga zayo ku banyapalestina igihe cyose intambara yatangirira. Ikaba ari igihugu gicuruzanya n'Abarusiya, n'igihugu gicuruzanya n'Abashinwa, kiri no muri NATO. Ni ukuvuga ngo iyi Taki nge nyishyira ku mwanya wa mbere mu bihugu byabashije kubyaza umusaruro ibi bibazo biri kubera muri Ukraine, cyangwa se icyo bita geopolitique kiri kubera ku isi. Igihugu cya kabiri rero navuga cyane cyane ni Ubuhinde. Murabizi Ubuhinde nabwo akenshi bwagiye bwifata ku myanzuro yo muri Loni. Ikindi kandi Ubuhinde ntabwo bwigeze bufatira Uburusiya ibihano. Ubu Buhinde rero bwari bufite ikibazo cya peteroli, bwari bufite ikibazo cya gaze, kuko murabizi Ubuhinde buratuwe cyane. Mu guturwa kwabwo cyane rero bukenera peteroli nyinshi, bukenera gaze nyinshi cyane. Igihe Uburusiya bwagiye mu bibazo isi yose irimo kubuhana ibwamagana, Abahinde bahise baboneraho kubona gaze ya make iturutse mu Burusiya. Ubu ibyo basabaga biva mu Burusiya byabaye byinshi cyane, ushobora gukuba nk'inshuro nk'eshatu ugereranyije na mbere y'intambara. Iki gihugu rero cy'Ubuhinde nacyo ni igihugu ubona ko kiba kiri ku ruhande rw'Abarusiya, kiri ku ruhande rw'Abanyamerika. Murabizi n'ubu ngubu mu ntambara iri kubera muri Palestina, igihugu cy'Ubuhinde buriya kiri mu bihugu bishyigikiye Israel. Ni nayo mpamvu nababwiraga ati amakuru yo muri Gaza ntabwo ushobora kuyashakira ku binyamakuru by'Abahinde, kubera ko byose biri muri propaganda ya Israel. So rero iki gihugu rero nkaba mbona ko ni igihugu kizi kureba inyungu zacyo kikazishyira imbere. Ngewe ushize narabibabwiye, ndababwira ati uyu munsi turi ibihugu byari bisanzwe biri mu bukoloni bw'Abafaransa, twarabivuze mu masezerano ateye ubwoba yari ahari hagati y'ibi bihugu n'Ubufaransa. Abashaka kubimenya batabibonye barajya mu biganiro bya kera twakoze kuri iki kibazo cy'Abanyafurika n'Abafaransa. Impamvu yabyo nyamukuru ni ukubera ko iki kibazo cyo muri Ukraine cyatumye ibi bihugu bigira imbaraga runaka. Rero Ubuhinde nkaba mbushyira ku mwanya wa kabiri nk'uko nari mbibabwiye. Ikindi gihugu mbona nacyo cyabyaje umusaruro iyi ntambara yo muri Ukraine ni igihugu cy'Ubushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa nacyo murabizi cyagiye gisabwa kudatanga inkunga za gisirikari muri Ukraine. Ntabwo kigeze kibikora, nubwo cyabikoze, niba cyaranabikoze cyabikoze mu ibanga rikomeye cyane, mu macenga akomeye cyane, ku buryo bitagaragarira isi ko bari gutanga intwaro nubwo bashyigikiye Uburusiya, ariko mu bya gisirikari no mu ntambara iri kubera muri Ukraine mu buryo buri official Abashinwa ntabwo bafasha Abarusiya. Ikindi kandi ukamenya ko Abashinwa bahise bafata product zose Abanyaburayi banze zavaga mu Burusiya, bagira gute barazigura. Ubu ngubu nuvuga ngo Abashinwa nabo ibyo bagura mu Burusiya byarikubye.
akaba ari ikintu giteye ubwoba n'abanyaburayi kubera ko bavuga bati igihe cyose tuzagira igihe cyo kongera kubana n'Uburusiya nta bushobozi tuzaba tugifite bwo kongera kubona gazi yabo ku kigero twayibonagaho cyangwa se peteroli cyangwa se ibindi ku kigero twayibonagaho, ko bazaba barabonye irindi soko, kuko murabibona bari kubaka pipe izahuza Uburusiya n'Ubushinwa. Iyo pipe niyuzura namwe murabyumva. Ibyo rero nkaba nabona ko Uburusiya nabwo Ubushinwa nabwo muri iki kibazo bwacyungukiyemo ubwo ngubwo cyane cyane. Rero hari n'ibindi bihugu byinshi cyane umuntu akaba yavuga n'ibihugu byo muri BRICS, kubera ko ikintu cyo gufatira ibihano ku buryo abanyaburayi bateraniye Uburusiya bakabufatira ibihano ni ikintu cyahabuye cyane ibihugu byinshi ku isi, ku buryo byahise bishaka gusaba kwinjira muri BRICS kugira ngo bikire iyo menasi yo guhanwa buri munsi, kuvuga ngo amadolari yacu dufite mu banyamerika bayafashe, zahabu twari dufite muri IMF bazifashe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bashaka ko baza nabo muri BRICS bakajya babitsa muri banki ya BRICS aho batazajya bahura n'ibihano by'abanyamerika. Nkaba numva ko na BRICS ubwayo byayifashije kubaka kubera ko yagaragaye nk'ubuhungiro bwa menase z'abanyamerika. Ikindi navuga ni ibihugu byo muri Afurika. Ibihugu byo muri Afurika murabizi nabyo byaboneyeho kwigobotora Abafaransa. Twumvisha contract yari ahari y'ubucuruzi cyangwa se y'imikoranire hagati y'ibi bihugu n'Abafaransa. Ni ibintu byari biteye agahinda ubyumvise, nko kumva ikiro cya uranium cyaraguraga nk'ibihumbi 3, ubu ngubu cyakaba cyaragiye mu bihumbi 200. namwe murumva ko ni ikintu kiba giteye agahinda mu gihe ibyo bihugu biba bigikennye. Akaba ari nayo mpamvu mwagiye mubona izi za Burkina Faso, za Centrafrica, za Mali na za Niger zigira imbaraga zo kuvuga ngo Abafaransa nibave hano. Murabyibuka muri Niger Abafaransa banze kugenda, banga ko ambasaderi wabo agenda, barizirika ariko byarangiye imbaraga zibashiranye baragenda, n'igisirikare cyabo kiragenda. So ni ukuvuga ngo abayobozi benshi bagiye babonera imbaraga muri ibi bibazo, kubera ko niba uyu munsi n'igihugu cyawe wenda kidiringana n'Abanyamerika cyangwa se kikaba kidiringana n'Abafaransa, numva ko bidasa n'ibya mbere, kubera ko hari competition, n'abantu barasobanukiwe. Abashinwa bari gushora amafaranga menshi cyane muri Afurika kurusha Abanyaburayi, kurusha Abanyamerika. So nukuvuga ngo Umunyamerika nazana deal mukaganira, uzakuramo inyungu zawe nawe akuremo inyungu ze. Narababwiye ngo ntabwo ari igihe cyo gukora revenge, kuvuga ngo ndarwanya Umunyamerika, ndarwanya Umufaransa, ndarwanya iki. Oya, ni igihe cyo gukora deal. Ku bayobozi b'abanyabwenge bareba kure, bareba inyungu z'ibihugu byabo, bashyira inyungu z'ibihugu byabo imbere. Si igihe cyo kwivumbura ku wari we wese, ahubwo ni igihe cyo kwereka uwo ari we wese agaciro kawe. Niba aje ngo mudiringe, mukadiringa neza, kubera ko izo mbaraga zirahari. Nabyanga ko mudiringa, urajya kudiringana n'uriya. Hari concurrence. Ntabwo ibintu bikimeze nka cya gihe mbere Abanyamerika bashyiragaho imirongo, nubwo twabibonye Abanyaburayi n'Abanyamerika bakibeshya ko bagifite imbaraga, ariko birangira bigaragaye ko nta mbaraga bafite. Urugero ni Niger, kubona Umufaransa yanga kugenda kizirika na perezida wabo akabivuga cyane, ariko bikarangira agiye. Ni ikibazo gikomeye cyane ku Bafaransa, ni n'imbaraga ku Banyafurika, kubera ko mu gihe cya kera ntibyashobokaga, yari intambara ikomeye cyane. Ibyo rero akaba ari n'ibintu navuga ko binateye ubwoba kuri ibi bihugu bindi bisigaye mu kwaha kw'Abafaransa, kubera ko ntabwo ibihugu Abafaransa bakoronije byose birabasha kubigobotora. Nkaba numva ko ari n'ikintu giteye ubwoba muri ibyo bihugu, kubera ko revolution yo kwibohora Abafaransa muri Afurika igomba gukomeza. Abafaransa bakazajya badiringana n'Abanyafurika mu buryo bwa win-win situation, cyangwa se win-win deal. Nyine deal ikaba ari win-win, niko nge mbyumva. So numva ko ni ibyo ngibyo nashaka kuvuga muri iki gice cya kabiri, kubera ko numvaga ari ibintu biri ngombwa cyane, kubera ko intambara yo muri Ukraine yarabaye, isi yose ijya mu bintu byo kuvuga ngo uri kuri uru ruhande, uri kuri ruriya.
abandi bakifata. Ariko muri uko kwifata no kujya kuri ruhande habagamo imibare ku banyabwenge n'abantu baharanira inyungu z'ibihugu byabo. Twabibonye ibihugu byagiyemo hagati, ugasanga uyu munsi birabasha gukorana diru n'Abanyamerika, birabasha gukorana diru n'Abarusiya, birabasha gukorana diru n'Abashinwa nta kibazo. Urugero rwa mbere natanze ni Turkey. Erdogan buriya niwe wa mbere wungukiye muri ibi bintu. Ikindi kandi nidukomeza tuganira kuri Vladimir Putin n'intsinzi ziwe, murabibona ko nyuma y'uko intambara ya Ukraine itangiye, twarabivuze, Abanyamerika buriya gutanga intwaro muri Ukraine n'izi misile barimo gutanga ubungubu muri Ukraine ni ukugira ngo Putin akore ibintu nk'ibyo Israel iri gukora muri Gaza. Amashusho muri kubona muri Gaza ntabwo mwigeze muyabona muri Ukraine. Ibyo bintu rero bananiwe kubigeraho kugira ngo baharabike isura ya Putin. Ari nayo mpamvu uyu munsi ubwo ikibazo cya Israel cyatangiye, Putin noneho akomeje kwigarurira imitima ya benshi ku isi hirya no hino, kubera ko murabizi intambara ya Gaza igitangira, Putin yagiye ku ruhande rw'Abanyapalestina. Ariko nanone wibuke ko Putin nanone nawe ni umuntu usunika piyo ziwe, nacyo tukivugeho. Tuve kuri icyo ngicyo cya Ukraine, wenda tugaruke kuri Putin ku giti cyiwe n'amapiyo yiwe. Ikibazo cya Israel na Gaza ushobora kucyumva Putin akivuga ukumva ko Putin ari ku ruhande rwa Gaza 100%. Niba munabyibuka neza n'iki kibazo cya Ukraine na Russia, ntabwo Israel yigeze ikizamo cyane ngo itange inkunga zikabije. Yatangaga inkunga z'imiti n'ibiki, ntabwo yigeze itanga inkunga z'ikoranabuhanga Zelensky yasabye cyane ryo kwirinda ubwirinzi bwo mu kirere. Ntabwo Abanya-Israel bigeze bazitanga, nta ntwaro Abanya-Israel bigeze batanga muri Ukraine. Wabonaga ko hariho kwifata runaka, nubwo bajyaga ku ruhande rwa Ukraine bakayifasha mu bundi buryo, ariko mu bya gisirikare nabo ntibigeze babikora. Rero ikibazo gitangira, Putin aravuga ati Palestina ikeneye uburenganzira bwayo bwo kwitwa igihugu cya Palestina, ikeneye kuba igihugu. Ibi ngibi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabivuga. Noneho akavuga ati intambara nikomera tuzafasha abaturage ba Palestina kwirwanaho. Ariko mwibuke ko kugira ngo mbumvishe ko ibi bihugu bifite ahantu bihurira, mwibuke ko Israel ifite favor yo kurasa cyangwa se green light yo kurasa muri Syria uko ibishatse, yo kurasa ahangaha muri Libani uko ibishatse. Ibi ngibi ntibabikora Abarusiya batabemereye, kubera ko ubwirinzi bw'Abarusiya bwonyine babushize ahangaha muri Syria, izi ndege z'Abanya-Israel zajya zigorwa no kuza guhakorera ama operation ahangaha bakora barimo guhiga Hezbollah, byajya bigorana cyane. Ubu rero bikaba bivugwa ko wenda Vladimir Putin ashobora kuba yatanze ubwo bwirinzi, noneho indege z'Abanya-Israel zikajya zirasa zitavuye ku butaka bwazo. Ariko nagira ngo mbabwire ko mwumve icyo kintu, mwumve ko hari ahantu aba bantu bakomeye bahurira bakaganira, bakaba bafite imirongo yabo ntarengwa. Imirongo yabo ntarengwa. Buriya Putin afasha Irani, ariko we n'Abanya-Israel baziranye ikigero Putin adashobora kurenza. Kugira ngo mubyumve neza, babiziranyeho nubwo batakumvikana, ariko babiziranyeho aho batagomba kurenga. Ako nako ni agakino nagira ngo mwumve, kubera ko Israel akenshi uzayumva iri ku ruhande rwa Ukraine nubwo itabafasha mu buryo bwa gisirikare. Wumve Putin ari ku ruhande rwa Palestina nubwo atabafasha mu buryo bwa gisirikare, ariko bagire ibindi bintu bahuriraho za nyirantarengwa zabo, kubera ko n'ubundi Uburusiya bufitanye amateka maremare n'Abanya-Israel, ku buryo wavuga kurusha Abanya-Palestina, kurusha Abanya-Palestina. Ibyo rero nibyo nashaka ko tuganiraho muri iyi podcast, kubera ko numvaga ari ngombwa, kubera ko iyi ntambara igitangira hari ibihugu byahise bitangira kurwana intambara zabyo z'ubukungu, kandi ukabona ko ibyo bihugu byagiye bibyungukiramo cyane. Ibyo rero numvaga biri ngombwa cyane. Amahoro kuri mwese rero, iyi ni Waka Waka Podcasts.